I ćao ljudi, danas ćemo igrati Minecraft epizoda 4. I napravio sam Diamond Pickaxe. I danas ćemo ići po Obsidian. Pa ćemo još tražiti malo dijamanata. Tako. Ne tu. Našao sam tamo dolje, evo ga, Obsidian. Idemo ga iskopat. Ojoj. Što ćemo sad? Evo imamo neke blokove, ali nemamo gdje staviti. Evo ga. Ovako. Sad da vidimo je li tu lava. To, uhvatio sam. Sad ćemo paziti da ih uhvatimo prije nego što otiđu. I jes, to. 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 Ne! Evo, ovako ćemo. Imamo ih 7. Ne sjećam se baš koliko ih treba, ali tako oko 7-8. Evo ga 8. I još ćemo ovaj zadnji uzeti. Evo ga. Odlično. Evo pokupit ćemo ovaj redstone ovako bez veze. A nećemo ga pokupiti, nego ćemo samo ovako iskopati. A sada bi trebali naći dijamante, zato što su nam jako potrebni za onaj, kako se zove, enchanting table. A on nam je potreban tako da uspijemo enchantati ovaj pickaxe. Imamo tek 10 levela, što baš i nije dobro. Ovdje sam napravio kao neki put. Našao sam, evo tu imam još obsidijana. A pokupit ćemo, jer nam treba za enchanting table 4. Evo ga. I nadam se kad idemo u Nether da ćemo naći onaj Nether Fortress, zato što nam je to jako potrebno. Taj Nether Fortress možemo naći dijamante u chestovima, pa zato. Pa tu je voda. Lapis. Čini mi se da ga tu prije nije bilo. Nema veze. Bolje da ga ima, nego da ga nema. Ja mislim, ovo smo istražili, ja mislim da baš tu nećemo više naći dijamante, jer sam tu već puno puta bio. I već sam ih tu našao 3. Emerald. Evo ga. I sad ćemo ići. A ovdje sam sve već istražio. Možemo ići još tamo, ali nemam blokova toliko.
Pa evo, dok stignemo, dotle ćemo ići. A tu nema baš dijamanata. Samo nam trebaju 2 dijamanta i onda je sve odlično. I oprostite što je izašla prije nastavak nego 3. epizoda. Zato što sam ja napravio 3. epizodu i onda odmah poslije 3. epizode i nastavak. I onda je nekako nastavak izašao prije, pa nema veze. Samo pogledajte 3. epizodu pa onda nastavak. Ali dijamanata nema baš nigdje. Tamo je iron, to nam ne treba. Ne znam na koji... On je na razini 10, a tu nemam koordinate za vidjeti. Nego gdje ih nađem, tamo sam ih našao. Evo, prva 2 dijamanta što sam našao, bila su tu negdje. Pa, ne znam. Pa, treba se malo više opremiti. Ili imam drva? Ne, mislim. Nemam hrane. Gdje možemo još tražiti? Većinu toga možemo ići sad tražiti neke druge špilje, to bi bilo najbolje. Pa ćemo to i napraviti. Sad ćemo izaći i vidjeti ili ima još neka bolja malo špilja. Evo obsidijan, imamo 14. Ja mislim da se više u ovaj rudnik nećemo vraćati jer nema uopće nikakvih stvari. Sve smo pokupili, samo još ostao irona. Njega mi više ne treba. Evo, bili smo ovu ovcu. I sada ćemo čekati da dođe noć i onda ćemo ići. Evo ovaj pauk. I još jedan pauk, jedna crna ovca. I završio sam krov i ne znam jesam li snimao to. I evo sad ćemo otići. Samo ćemo uzeti još malo baklje. Evo, imam 16, uzet ćemo ove pikekse. Samo ne znam gdje ću naći špilje. Morat ćemo ići negdje malo dalje. Ići ćemo prema tamo, pa ćemo se, ja mislim, znati vratiti. Nadam se.
Tu nema. Kako se ovaj... Je li ovo ono Dark Oak Wood? Nije. Evo neka špilja. Evo. Odlično. Odlično. Samo da vidimo kojom ćemo stranom. Ajmo tu ćemo. Isključit ćemo ova čudovišta. Ima malo previše vode. Treba odnijeti drva, ponestaje mi baklje. Da, definitivno ostajem bez baklje. Idemo brzo po baklje pa ćemo se vratiti. Evo ovdje ću staviti pauzu. I evo nas opet, uzeli smo baklje. Evo, ova ovca mi smeta. Tu možda jednom budemo radili pitanja i odgovori, ali to mi morate pisati neka pitanja u komentare, tako da mogu vam nešto odgovoriti. Logično. I evo lava. Dosta je tu duboko. Ajmo, nadam se nekim dijamantima. Mislim da je ovo gold. Ojoj, baterija mi se prazni. Evo gold. Uskoro ćemo završiti epizodu zato što moramo do 15 minuta snimat lavu. Gdje ćemo ići istraživati sad? Ha! Koliko irona, što je ovo? Bože! Bože dragi, što je ovo? Ha! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Ovo zatvori! Bože dragi. Ja ne znam. Ovdje mora biti dijamanata, mora. I ovdje ćemo završiti epizodu da se bliži 15 minuta. Ćao.